Hoofnuus vanaand, die regering kap terug teen die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, se uitsprake oor die land se uitsluiting vanuit die G20. Nog 2 persone naby 'n Kaapse hof doodgeskiet. En die Springbokke as wêreldkampioene is gereed enige span om weer koning te kraai. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die minister van Polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, het sy getuienis voor die Madlanga-kommissie afgesluit met verdere verduidelikings oor sy besluit om die KwaZulu-Natalse taakspan oor politieke moorde in Desember verlede jaar te ontbind. Mchunu voer onder meer aan dat die taakspan van menseregte skendings beskuldig is, dat dit nie waarde vir geld gebied het nie en oorbodig was omdat die moord- en roofeenheid ook politieke moorde ondersoek het. Hy word daarvan beskuldig dat hy die taakspan ontbind het om misdaadsyndikaate te beskerm. Vroeger was die geskorste waarnemende metropolisiehoof van Ekurhuleni, Julius Mkhwanazi, weer in die warmstoel waar tydens hy erken het dat hy betalings van die beweerde misdaadkartelbaas Vusimuzi Cat Matlala ontvang het. Mchunu het in die getuiebank ingeskuif, gewapen met syfers en wetgewing, om sy ontbinding van die taakspan te regverdig. Dit het egter net verdere vrae van die kommissie ontlok, insluitend waarom die aankondiging 'n verrassing vir die SAPD se grootbase was, wat deur sosiale media daarvan te hore gekom het. On the 31st of December 2024, you surprise everybody within SAPS, in particular the top management, with your decision of that day. And you do this having a very good working relationship with the National Commissioner of Police. You accept that that is effectively what you did. You as it were, if I were to be metaphorical, you drop a bomb like that. Die kommissie wou weet waarom daar so gejaag is om die taakspan te ontbind, sonder om die betrokke mense te raadpleeg, soos die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola. I wouldn't necessarily say it was a big rush. It merely was an exercise of the power to issue a directive which I could use and then have a discussion. I didn't see anything wrong with a decision. Mchunu het ook aangevoer dat hy na sy aanstelling as minister verlede jaar bewus geword het van klagte van menseregte skendings teen die taakspan. Hy sê dit is ingedien deur burgerlike groepe, vletjieblassers, polisiebeamptes, parlementslede en lede van die publiek. Vroeger moes die waarnemende EMPD polisiehoof Julius Mkhwanazi weer bond staan om die kommissie se vrae te beantwoord oor sy verhouding met Matlala en die beweerde betalings wat hy van hom ontvang het. Mkhwanazi het vroeger erken dat Matlala hom R70.000 gegee het om hom te help om onder meer familielede te begrawe. Die kommissie het dit aan hom gestel dat hy die geld gekry om die registrasie te fasiliteer van Matlala se veiligheidsvoertuie as deel van die Ekurhuleni Metro se vloot. Die voertuie is daarna met blou ligte toegerus. Mkhwanazi ontken die aantuigings. Oh, it's not that. As I'm saying that, he even promised me far more than that. Even now, when we were not having, there was nothing that was happening. You see, he said, when I get this thing, you will retire, I'm going to take, you will find another thing, business and everything. And I was very happy. In far more than that, you see. Even though it didn't specify, you see. And I even said, I was praying that to get those things. I was praying that to get that tender, you see, so that I can start my own and relax, as you see. Die verhoor word môre voortgesit.
'n nuwe vlaggenskap energieprojek, die geïntegreerde hidrokarbonaat-infrastruktuurfasiliteit, is in Temane in die suide van Mosambiek bekendgestel. Dit is onder andere bygewoon deur president Cyril Ramaphosa en sy Mosambiekse amptsgenoot Daniel Chapo. Die projek is 'n vennootskap tussen die Mosambiekse regering en die energiemaatskappy Sasol. President Ramaphosa is in Maputo vir die 4de sessie van die binasionale kommissie tussen Maputo en Pretoria. Ramaphosa het Suid-Afrika se gretigheid uitgespreek vir meer beleggings vanaf Mosambiek in die land. Die president sê ook dat hy en president Chapo moontlikhede bespreek het om handelsooreenkomste tussen die twee lande uit te brei. Energy cooperation between our two countries is a central pillar of our economic cooperation. The Cahora Bassa hydroelectric dam makes an important contribution to South Africa's energy security. South Africa commends Mozambique for the Mbanda Ngua hydropower project. We stand ready to explore partnership opportunities in this project as well. Ramaphosa benadruk dat nog 'n belangrike gebied van samewerking die ontwikkeling van aardgas is. A good example of effective public-private partnership is the gas cooperation signed by South Africa and Mozambique in 2004 with Sasol as a joint venture partner. Ramaphosa het egter in sy hoedanigheid as die tussentydse voorsitter van SADC kommer uitgespreek oor die onbeheerste veiligheidssituasie in die DRK, die burgeroorlog in Sudan en die politieke doodloopstraat in Suid-Sudan. We also continue to observe political developments in one of our sister countries, or two of our sister countries, Tanzania and Madagascar. We must redouble our efforts to tackle the threat posed by terrorism and extremism. At the same time, we must strive for global peace, for stability, for justice and respect for international law. President Ramaphosa het vrede op die vasteland aangemoedig deur middel van dialoog, bemiddeling en handhawing van vrede. Volgens adjunk-president Paul Mashatile is dit te vroeg om die samehorigheid van die regering van nasionale eenheid te vier. Hy het tydens sy jaarlikse rede voor die Nasionale Raad van Provinsies gesê dat dringende sosio-ekonomiese probleme opgelos moet word voordat die RNE gehuldig kan word. It is far too early to sound the drums of victory. Millions of our people still wake up to the harsh realities, including of unemployment, the rising cost of living, corruption and gender-based violence and femicide. These are lived experiences that demand our urgent and steadfast intervention. Mashatile, wat ook die voorsitter is van die presidensiële watertaakspan, beloof dat 15,000 tegnisi opgelei gaan word teen 2030 om watervoorsiening in Suid-Afrika te verbeter. The failure of our municipal water and sanitation systems poses the most immediate threat to human health and dignity. As a result, we are committed to securing water and sanitation for everyone. We are addressing the critical water insecurity crisis caused by aging infrastructure, poor maintenance, high non-revenue water losses of sometimes up to 50% in some areas. Oppositiepartye is nie tevrede met die stand van dienslewering nie. This is a government that has normalized failure. We were further told that 80% of human settlement budget is now being directed towards unblocking previously funded projects. While we welcome this principle, it exposes far deeper crises. Projects that should have been completed long ago are now swallowing new budgets with no accountability. The National Water Trust team, led by the second highest office in the land, has failed. The quality of water continues to decline.
posing health risk amongst others due to the insignificant investment in water infrastructure by DHGN. Dit was die adjunkpresident se laaste toespraak in die Raad van Provinsies vir die jaar. Een van die SAIK se ondersoekende joernaliste, Njabulo Shabangu, is vanaand vereer by die Africa Media Awards geleentheid wat in Addis Ababa, Ethiopië plaasvind. Shabangu, South Africa Broadcasting Corporation. Hy is 'n senior vervaardiger van die aktuele program Edge op SABC1. Cutting Edge is 'n Nguni-program wat in diepte ondersoeke doen na aktuele kwessies. Shabangu het onder meer die Afrika Unie en Russia Today bedank, as ook sy familie vir hulle ondersteuning. Ons gaan net hierna voort met die nuus in Afrikaans, bly ingeskakel. President Cyril Ramaphosa sê dat die FSA se plan om Suid-Afrika uit te sluit uit G20 sake om nie slapelose nag te gee nie. Dit volg na skerp kritiek deur die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, teen die land se G20 deelname. Alle G20-lede behalwe Suid-Afrika is genooi na 'n vergadering vir G20 gesante in die Amerikaanse hoofstad later die maand. Die FSA het maandag die G20-presidentsie oorgeneem. Rubio het in 'n aanlyn nuusbrief op sy departement se Substack-blad gesê dat daar voortaan 'n nuwe G20 gaan wees. Die FSA het vir Pole genooi na die G20-gesantevergadering, 'n land wat volgens hom insluiting verdien. Volgens Rubio is Suid-Afrika se G20-presidentsie gekenmerk deur moedswilligheid, verdeeldheid en 'n rasagenda. Hy beweer ook dat Suid-Afrika se voorsitterskap die G20 se reputasie beskadig het. Die FSA het nie veel bondgenote in die siening nie. We have held a very successful G20, and this is not only being said by us, it is said by many, many other people around the world, and saying that South Africa's presidency of the G20 was a very successful G20 process. And the declaration that was adopted is also a forward-looking declaration. Die minister van internasionale aangeleenthede en samewerking, Ronald Lamola, het in reaksie 'n oop brief gerig aan Rubio. Lamola weerlê die FSA se aantuiging dat Suid-Afrika die G20 konsensus gesaboteer het en herinner Rubio daaraan dat die FSA se besluit om die beraad te boikot eensaidig was. Hy sê die rol van 'n gasheer is om die toestande te skep waarin konsensus bereik kan word en nie om dit af te dwing nie. Die regering het ook opnuut gestel dat Suid-Afrika 'n stigterslid van die G20 is en dat geen lid het om van 'n ander ontslae te raak in die groep wat op konsensus geskoei is nie. All we want really as South Africa is to be treated as an equal sovereign country, a country that respects other countries, a country that fosters the success and prosperity of other countries. Die diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die FSA plaas die G20 trojka samewerking met Brittanje vir die volgende 12 maande in die weegskaal. In 'n geskiedkundige verwikkeling het die Demokratiese Republiek die Kongo en Rwanda ooreengekom oor 'n vredesplan om die konflik in die ooste van die DRK te beëindig. Dit volg na bemiddelingspogings deur die FSA. Die staatshoofde van die twee lande het in die Withuis met die Amerikaanse president Donald Trump vergader. Paul Kagame van Rwanda en Felix Tshisekedi van die DRK het daarna afsonderlik na die Amerikaanse Instituut vir Vrede gegaan om die ooreenkoms te onderteken. President Trump het die twee leiers geluk gewens en gesê dit is 'n groot stap om stabiliteit in die twee lande te bring. Hy het die vertroue uitgespreek dat die ooreenkoms ook bindend sal wees. Die ooreenkoms is reeds in Junie deur die twee lande se ministers van buitelandse sake onderteken. Amerika se belang is die minerale in die weste van Afrika. Ons skakel nou regstreeks oor na die verrigtinge. And focused commitment
to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. Inwoners van Athlone op die Kaapse vlakte het versoek dat veiligheid buite die plaaslike Landdroshof versterk word. Dit volg nadat 2 mense gister naby die hofgebou doodgeskiet is. Daar was die afgelope maande verskeie noodlottige skietvoorvalle by of naby howe in Kaapstad. Te midde van daaglikse noodlottige skietvoorvalle in gemeenskappe reg oor die Kaapse vlakte, vrees inwoners dat dit ook nie meer veilig is by hofgeboue nie. In September is 'n man doodgeskiet terwyl hy die hofgebou binne gegaan het. In Augustus is iemand buite die Mitchells-Plain Landdroshof geskiet. Daar was ook vroeër vanjaar 'n noodlottige skietery binne die Wynberg Landdroshof. Strenge sekuriteit buite die hof en binne die hof. Verstaan u? Want daar moet mense loop wat miskien private klere aan het, wat daagliks, want ek bedoel 4 keer, amper so te sê 5 keer in hierdie jaar. By Athlone is dit disgrace. Dan ek praat nie is 'n pieswakkie. Maar die government kan ons nou daarin kyk. Die skietery raak erger. Mitchells-Plain, Menenberg en Novapark, oral waar jy hoor 'n skietery en kan onskuldige mense kry seer. Ek dink dit is disgusting. Wat die staat doen hulle bes. Hulle hannes afgekap. Die gangsters kom uit. Vir wat kom hulle uit? Weet die Here alleen. Maar hulle kom uit om mense weer te verwoes. Daar is oproepe uit gemeenskappe dat bende geweld tot 'n ramp verklaar moet word. Die plaaslike gemeenskapspolisieeringsforum sê hy is nie seker dat dit noodwendig die antwoord is nie, maar sê daar moet aanspreeklikheid wees. It's not a one-size-fits-all approach. We can paint the streets full with security now. We've seen it in the past, even during COVID time. But once the officials leave and the forces leave, the crime is still going to remain. So we need to start looking at identifying the stem of the problems and start there in building. Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het die skietvoorval naby howe as 'n aanval op die oppergesag van die reg beskryf. Minister Kubai affirms that government will not be intimidated and is fast-tracking multi-agency measures to secure court precincts, dismantle gang networks and bring the perpetrators to justice. Vanessa Puna, SAK nuus, Athlone, Kaapstad. En nou vir die markaanwyser soos kort gelede om 8:00. Ons sportsegment volg net hierna as ook die weer vir môre. Sien nou.
Die FIFA Wêreldbeker trofee het in die FSA aangekom, gereed vir môre aand se loting vir die 2026 FIFA Wêreldbeker wat by die John F. Kennedy Sentrum vir die uitvoerende kunste in Washington DC sal plaasvind. FIFA volg 'n nuwe benadering waar die loting so gewysig is dat die topgekeerde spanne nie vroeg in die toernooi teen mekaar te staan kom nie. Volgens die Wêreldsokkerbeheerliggaam behoort dit regverdige, mededingende balans aan die toernooiformaat te verleen. Die Wêreldbeker toernooi vind volgende jaar tussen 11 Junie en 19 Julie 2026 in Amerika, Mexiko en Kanada plaas. Eerste keer dat 48 spanne aan die toernooi deelneem wat mekaar in 104 wedstryde die stryd gaan aansê. Italië, wat die Wêreldbeker toernooi al 4 keer gewen het nie vir die toernooi gekwalifiseer nie, maar Suid-Afrika het wel. Bafana het laas in 2010 aan die Wêreldbeker toernooi deelgeneem toe hy die gasheer was. Rio Ferdinand, wat môre aand die loting lei, sê die opwinding en opbou tot die Wêreldbeker word nou tasbaar. It's a huge moment. We're all, as a fan, I sit there and watch these events all the time because I want to see where my country is going to be placed, who is the first game, all of these things here that really make for the kind of the build-up, then the runway into the World Cup. It starts getting tasty, it starts getting tantalising. Met FIFA se nuwe benadering sal die eerste gekeerde en tweede gekeerde Argentinië aan opponerende kante van die loting wees. Dieselfde geld vir die derde gekeerde Frankryk en Engeland wat vierde gekeer is. You often see, in these World Cups where you have the host country perform well, and I think there'll be a lot of energy and a lot of support in Canada, and I think the boys are really fired up for it. So I'm hoping that they can go out there and make a lot of noise without putting too much pressure on the team. Die openingswedstryd vind in Mexico stad plaas, terwyl die eindstryd in die MetLife Stadion in New Jersey beslis gaan word. En dis dan al vir vanaand. Ons herinner kykers daaraan dat ons nie môre aand 'n bulletin het nie weens die FIFA Sokker Wêreldbeker loting wat hier op S3 uitgesaai gaan word. Ons groet dan tot Saterdag om 6:15 op SABC2. Mooi bly tot dan.